جعل المؤمنين إخوة في الدين متحابين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأخوة في الدين تعلو الأخوة في النسب، والله أمر بالمؤاخاة بين المؤمنين والمسلمين ولو اختلفت أنسابهم وتباعدت أوطانهم، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. Mga kakasih palanggungan na agama Islam, tiyo-tiyo patumtum kato taniyo, tungod pa sa lago-lago, parsugpatan, hapag-agama, karena biya luparagbos, ajaman na to iniya biya luparagbos, magsusong impagpulakkan at sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ko baha mabunal na imbanda niya sin in ummat niya mapulakkan at sampai mabot siya pakapituan tagtong katumpok. Nasabab ini subay hadya kita daran nagpatumtum at supaya ando kailo mga sila amuin mabaya makapaglundang panon in sila nagkakasilasari halaw man sing gumini na sibo-sibo in kahampitan nila rito haadlaw kana amuin labi luba nagsusumad jara sila rito halaw man sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin biya sin pagsaw-saw nila rin di halaw man sin gumidunya dito ha gumi adlaw akhirat na lando yadto hikakuyag sin mga sila amin nagkakasila sa labi luba na to haran pag-agama. Asawab yan subay sadya sa masibo in kakahinang pakaniya amin nagiino-ino in hambok pahambok bukon pag ino-ino parkala amin harap sadya paginawabaran sin tiap-tiap siulakan buat malengkan hipag ino-ino in uno-uno nakakahinang piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay siya jukup-jukupan. Dahin ha mga i'tiqadat al-kamil wa tashri'at al-kamil. Amin jukup-jukupan ingkatan way kulang doon hayaon subay hipag sino-sino sin hambok pahambok biya sin pag sino-sino sin mga silap ya pagtaymanghod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan niya aantara sin mga muhajirin iwan sin ansar amuin nagjajagadya sila sing kulang kabos sin hambok pahambok daing namayan hapag kabuhianan sin sila sampai luba na tuod
intungod paparkala pag-agama. Kaya na in ka-Islam, daing namayan ha akida niya, ha kasara-saraan niya, hukuman niya, ini wayron kapiligruhan, bang tungod pa amin satro sin Allahu Ta'ala, satro sin mga bariman, satro sin mga muslimin, sa sumakawa, in makabuga, amin yari halaw man singkitan niyo magkahi mga Muslim. Biya lo paragbos, di nakatiyo-tiyuan magdugtol in kakahinang sinambuok, iban sinambuok. Sabab in mga ini, subay sadya, tiap-tiap tisulakan, mag-ayad pa kaniya. Amin mapatiag kita hakapatot sin tay manghudta. Di taman jari angguhon kato imbukon kato. Di taman jari agawon ing kapatot sin hambuok. Pahambuok sumagawa subay kita mapatiag. Yaon kato in kaadilan muna hagin hawabaranta. Iban simpagsabunal, tungod paparkala, amoy in biyantang sin Allahu Ta'ala in kasara-saraan niya, subay hadya, inyaon masuko sin tiap-tiap tisulakan imparsukuan niya, amin tiyutupot sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala kaniya, harang mayan, inyaon katantan, diisab, makalapay sing kapatot sing kaibanan. Nahasabab yato in parkala amoy in naawon hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam timagna haamin siya baran niya amoy in daing hawakto wala pa siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbagay-bagay niya iban sin Abu Bakar Siddiq wala inimiuklas sambil sadya sila pakanya miyog to imanahot nag-urol-urol sila haamin wayroon piagsatuan dahin di halaw man sin dunya ini bihad to na inaurol sinhambok pahambok sa sumagawa. Bang takitaon in mga pakaradyaan jimato, amuin bakkas sim mga sila, doon dahamin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahugot, sin amuin paghambok katawa pagpatiag sinhambok pahambok, magtaymang ngudhangan sin agama Islam, doon dahajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahuli jaman si mga kasahabatan niya, manjari doon hajaman waktu sin mga tabi'in. Sinyaribi abay takato taniusin Tuhan na to Rabbul Alamin, Suratul Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Benar-benar to di mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala insilan magtaymanghud. Na ini amuin sa halga-halga iwan sa laggo-laggo mapatot ayaran sinambok pahambok den kato taniyo. Sabab nikmat sa laggo-laggo ini dirihilan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon dapat amuin palsog patanyad to di siya makuta sin uno-uno na pakaradyaan halaw man sin ini gumi ini.
Karena ingkatan sin pagayad, yaon biya bay ta kato. Sintuhan na to Rabbul Alamin. Innamal mu'minuna ikhwatun paaslihu bayna akawaykum. Nalunalto di mga bariman magtaymanghod na hatulan niyo. In pakaradyaan haantara si mga katawtay manghuran niyo. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Iban munaring hakatan aw na niyo in pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan lasahon kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Manunjoy ko'y paimparkala pagtaymang hudaa ka maislam hambuk deng ha mga tiranan hikalasa sin Allah ta'ala haipon niya. Amo hindi manjari launta aunun sin kita in umatod kita pahambuok tay manghudta amin lawagan taron haon satsat di mamarahi satsat aturun hadya simmatawat malaingkan aun pakaibanan yaon hikabungat pa insimud hipamisarahan hikahakas-hakas paruwaing in mga pakaradyaan inyad to katantan piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat sumuno biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala panawag-tawag ha mga sila bariman. Ya ayyuhalladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya kamu mga bariman, ya kamu mga bariman, ayaw kamu amuin mamaba at tawadimihil kasatuan in hambuok kauman pahambuk kauman. Adakala in biyaba baba mo yaon mataasin darajat niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Dain haamuin na maba kaniya. Atin niya, biyasin ayat na ba't sa takain na. Kaya ba tasin makaunain katantan pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't amuad to intinggilan singkatan pag marayaw. Patuhan na to Rabbul Alamin. In subay hadja in kabuka makauna rin nga kataan. At isimpagyanon kabuka doon hay ni amin halian na to, ingin hawabaran na to, hinangan taming paamoy hindi kita makasud palawman singkatan piagmari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan sa mayta, bangkaw maba hapag kahimong biya mo sin biyaba in Allah ta'ala karna bangaon kasatuan hapangatod mo kita mo ron hambok tay manghud mo inyan hambok kalabyahan sin hambok manusia dihil kanya sin Allah ta'ala wala doon kay mo at walong tahapangatod mo aon kulang doon kanya inyan panulay-sulay sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap manusia bang siya makatayma doon hayaon sin ono-ono na pakaradyaan hipakita kanya sin Allah ta'ala taymaon niya inyaon katan tutukasan uujian kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala karena asal tuod in bariman in muslim tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala mahita tukasun pasal sinlasa niya haipon niya. Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. Inna Allah ta'ala apabila siya lumasa haipon niya na sulayan niya. Ujion niya. Bihan yan.
Na, bang siya runhan, ba't karna, kakausan niya, pupuning ginhawabaran niya, biyayta sinallahu ta'ala, kato daing harila, simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zidalahu fil bala. Ganapan sinallahu ta'ala, duwangan sinallahu ta'ala, intutukasan, hambok, tiap-tiap, manusia, amuin, nangangakuin siya Muslim, iban in siya, nagdaraawa, nagmamabuwa pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena maita, ada kalain, baba muruunhan, atawain, amin aun doon kita mo kanya kakulang kabus, ada kala ikaw in lawi kabus, ahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sampai siyabot doon ini, wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Amin kamaumuhan in mga babae magkahiyan, aw nadyabi mga tiyo-tiyo, biya kakitaan nila hapagkahi nila, aun doon haon biya mga magatod-iaturi, doon haon sa nagihatihi sila, may ta sila magatod-iaturi bihan, karena aun maksud nila palahilon, doon haamuin, kita nila, hapagkahi nila babae, doon hayan beta damikyan sin Allahu Ta'ala, ada kala, in amuin iyo-jo nila yato atau baba nila yato, labi yato siya mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabihan yung pag-agaw-agawad sing kita, hangan sinagama Islam, subay kita muna magmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin diajagahan taing ginhawabaranta. Amuin muna ring hakatan, ikaw ing sumagda paginhawabaran mo. Mahita, sabab, in kita, bang umatod pa sa amin, di pa maka ini tampalin pangatod mo pa sa amin, kaya unahan na kausin sa amin iatod niya. Hati niya roon hayan, aon doon panakaunarain kay mo, umatod sin pangatod mo, sinsumo aturon. Nasabab yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala talmizu ampusakum. Hati niya biyutang na paparanta. Ayaw ka mo, dimhil kasatuan pa, ginhawabaran niyo. Bihan. Hangkan na dahil mga pangadlatan sinagama panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kaulong niya mamungmung hahambuok ama sin tao sabab impya mung ama mo. Ayaw ka mamungmung haina sin tao sabab impya mung ina mo. Mahita sabab magbalik pa tao nagkabtangan, ingkatan mangi piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, maglawag yan sin amuin tiyo na sin ikaw. Nabang yadto in amin pagtuna mo yadto, di kumugdan pa amin maksud kabayaan mo tudyon, magbing in panuna mo mangi, madto pa amin giwaan sin panuna. Hati niya, giwaan sing kabtangan, magbing pasimud mo in ini pangudyo-ngudyo mo bihan, hati niya magbing maun kay mo. Amin imian kau biya sa pantun niya huy rupang. Nabang siya bukun dupang, magbing kay mo indupang. Lumuon kay mo indupang. Bihan yan, hati niya ikaw minang dupang. Amo yan in dahil nga mga pag-ayad kato taniyo. Da sumagawain sa lingkat-lingkat panghindo kato taniyo. Amin subay ayuputun na to daran. Biya na si mga ayat. Suratul Maida ayat 2. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Pagtulong ka tabang kamo. Doon hay minang sin marayaw, piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na tuod, in
pag hali sin tiap-tiap tisulakan sin amin ginhawabaran niya karena tumtumun na to in sa lagbo kuntara sin tiap-tiap manusia ginhawabaran niya. Mahita sabab siya in maghinang sin marayaw iban sin mangi. Nabangkaw himinang sin mangi, ibutang mo paro aing tao, ang pasya bukod tagdapukan niya magbing ka tuing kangian. Naim marayaw, subay doon haamin piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kita niyo haon mag-apas-apas, maglumba-lumba, himinang simpyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya in katantan, in mahampit nila katan karayawan, daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ayaw kamulong niya magtulong tabang doon hay minang dusa, ayaw kamuroon magtulong tabang ha amin maun in pag, kuntara kiuntara huisin hambuk pahambuk. Sabab in malingkat deng hamalingkat beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sa pantun sim mga sila nagmamalila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala subayaon kanila in pag hinang buddi sin hambuk pahambuk amoy in maglasaliasahi magulong iulungi biya sa pantun hambuk ginhawa amin magayad kaw sing ginhawabaran mo ayaran mo daing haruhol sing koko mo itom hasikiyaon sampay maripa umbun-umbunan mo diajagahan mo bang mayan siya di makahinang ini kasatuan karena di kau mabaya numanam singkatan hinang mangi piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabab yan, na ayaw mo hinangon parwaing daing kay mo. Mahita lang niya, sabab in hambuok Muslim, biya siya sin hambuok ginhawa, at inihangan in Muslim katantan, hambuok ginhawa. Bangaon hinang mo kasatuan hambuk Muslim, kasakitan tuan ing kaywanan Muslim makarungog, makakita sin kakahinang sing kita. Bihan yan. Nabang siya kasakitan, biada sing ginawabaran mo. Bang kasuknuhan, in king mo yaon, numanam, in udyot pamaranan mo sin sakit, sin sukno, amin nakabutang maun kaniya. Nabihad to insubay kana naman sin tiap-tiap. Hambuk Muslim, mu'min. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. In mga Muslim, kausugan, iban sin kababaihan, sibo na silayan katantan, magtulong tabang subay inaunon. Magdaak dia aki pahinang piyang daakan sin Allah Ta'ala, iban maglang liyangi, doon haamuin piyang langan sin Allah Ta'ala, mga hinang wayroon kapos pa iddahan niya. Salta, hitindog pa kanya inibadat sambahayang iwan magtukbal sin paglano sin alta amo na impagjakat iwan yaon doon haonin pagtaat pa Allah Ta'ala iwan sin pagtaat paraak niya naroon hayan isiyos yun nakahinang deng ha mga nasabot yan tukatantan im mga silan biyay doonhan sin Allah Ta'ala na insilayan lasahon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala karena bunalun nato lintuhan Rabbul Alamin siya in manglulugbo iwan siya in nakalando sangpat in ingat niya in kalabyahan niya in kabasaran niya magbutang sin hukuman atawa magbutang sin parsukuan sin tiap-tiap
suko sinhambok manusia amin wayroon doon hayan malipas subay niya madawhat imparsukuan niya di makawa sindugaing. Amo yan mga katawtay manghuran agama Islam. Subay amad tuin ipatod na to ingin hawabaran na to kana biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo in sang lago-lago kuntara sinhambok manusia amo na ingin hawabaran niya. Insaitan yan umbul dua hadya. Sabab insya wala mimikit doon kay muhabaran mo. Baran mo in amuin jagahan mo. Bihan labi-labi na in kita ini na bang siya papagpion lang si mga magbibisara agaw niya paamuin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. La ammaratum bisu. Bihan yan. Nahatin niya, labi-labi na yung kita na kapo Adam, magkasa, magkalawong. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at tawabun. In anak kapo Adam, magkasa, magkalawong, na insarayaw-rayaw rin mga magkasa, magkalawong. Amin sa roon doon, magbalik pa Allah Ta'ala, mangayo sing kaampunan, dahin kaniya, sa ta sumanggop di natud mag-isab-isab himinang magbalik. Amo yatin subay, pag-anaran sing kita dahin hawa, waktu pa waktu. Labi luba natud, amuin ayaran nato, in paghali, muna, dahin haayat sinallahu ta'ala beta katutan niyo, ba't kamauhuan doon hay ni magtubo, haayat, hangpo tagdua sin suratul hujurat, panawag-tawag ha mga sila bariman, ya ayyuhalladina amanu ijtanibu katiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Ya kamu mga bariman, halitod kamu, ayadtod kamu, sin sa taod-taod pag-ayad, doon haamuin paghuna-huna. Atinin maksud doon haun huna-huna mangi. Huna-huna mangi, subay siya huna-huna hadya marayaw. Huna-huna mo, patay manghud mo, in siya tao marayaw. In siya tao, amin baing ulungon, baing kasihon, iban in siya yaon, hapangatod mo, nga tao marayaw, bukon siya, ini tao mangi. Misan palong tayong karya sa lising kita aon ngita, sa sumagawa subay inhiuna-huna ta kaniya. Hasupaya, maanad kita rin tumutang haamiin, maluhay kita. Ampunon sin Allahu Ta'ala sin uno-uno na biya mga kasaan, kasalaan na hinangta. Bangyad tumahinangta ang pakita nagbalik patuhan Rabbul Alamin. Maluhay kita taymaon sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihan. Nalo ba? Natuod ilamin pag-ayad taha mga pakaradyaan akaran na simbaran bukon amin huna-huna hadya halawm simpangatayan liyang kita sin Allahu ta'ala wala tajassasu. Ayaw tod kamu mangjaga-jagahi hakakahinang sinambok tao. Ayaw kamu mag-utob-utob sin mga uno-uno pakaradyaan hihinang niya. Bihan. Wala tahassasu. Bihan. Piyagbiddaan sin tajassas iwan sin tahassus. Doonhan amin magbaran kau jumaka. In tajassus doonhan amin mangdaak tao. Ini pajakahan mo ng buktao. Na ini ni sibo da. Sibo da baran mo in jumaka iwan sing dangdaak kau. Sibo da in bugat niya rin tuhadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita sabab in magjaga sing kaaiban si manusia. Hibalik sin Allah ta'ala
maun pa amin himinang kaniya. Bihan, naamoy at tuindeng ha mga di mapatot hinangon. Sabab in mga yadto, bang nahinang sinambok mano siya, biyayta doon hay ninggugo niya. Sinallahu ta'ala kato. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan pakaritumo. May talong niya. Makuyag kamo kumaon sin iniunod sin tay manghud niyo patay. Sin inyaon katantan wayron mano siya makatawakal kumaon sin unod sin tao patay. Naayaw pa ka bang buhi? Bihan yan. Sabab bangkaw nag-utub-utub, hambok mano siya inyaon katan magbing maun kay mo ingugo sin hinang mangi karna ini sukna bating niya lang niya sukna na in sukna biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya saknahan mo in tao na inyan katan ini pagtawa ko lang niya sukna atin sukna namin bisara mangi kaptangan mangi hinang mangi na inyaon katantan bang siya gumawa na ring hasimod atawa makaharap na pahinang jumato na pahinang inyaon mangarap pa Allahu Ta'ala maglawag sin tagdapo kaniya nawangwayron kabakan niya sumaka ini maglibutan halaw man singgumi ini sampay sumakat pataas langit di palarayon si malaikat madto pataas sin langit ingkatan sin mangi doon hayan magbing maun paamuin ini bigi jantong sin tao nag-iipat sin mangi halawon sin jantong niya ataw ang magbing maun paamin dila sin tao mangi harap padila niya doon hayaon ini magpinting-pinting hadila niya iwan jantong niya sampai rahon niya mangarap patuhan Rabbul Alamin inyaon katantan hasupaya kasaksian sin mahajana in katan kakahidang niya rin di hadunya ini bang siya rin makapagtawbat asarab yan subay hadya isiyo-siyo in makahinang simbihayad to aun doon makahinang kailanduan niya wihan pasal sindukal niya na subay hadyaon makapatumtum. Aunon sing kita im pagpatumtum piatumtumi hangaan sing kita magtutay mangod. Ha? Agama Islam. Sabab inaagamay nilang niya beta kato ad-dinu an-nasiha. Subay aun im pagpatumtum piatumtumi. Pag nasihat niya sihati sinambok pahambok kasupaya ando kaylo misang kita nakahinang na aon pa isab waktu bang pakitari awutan sin manahut amuin kapag taubatan tapapa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kakahinang wala imamu kialanduan tanahinang insyaallah subhanahu wa ta'ala na inyad to haupo-haupo pagpatumtum ka ato taniyong waktu ini ando mga kataw-tay manghuran na impag nasihat nga sihat ini ibadat sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyo impag nasihatan doonhan namo na kinhawabaranta suway kita daran nagnanasihat pabaranta. Na doon hayan ini pag nasihat ta doon haamoy imbiyay ta kato sin Allah ta'ala. Bang siya patuhan Rabbul Alamin, Qur'anin na may takato. Kitab niya, Al-Quran. Bang siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil mga sunna niya. Bihan, naroon kita niyo kumawa, tindukanan sin kabuhi na to, asupaya, malano, masawa, in labayan na to, amuin, nagihinang kita niyo halawom sin ini pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala at supaya ini katantan mahinang na to
puunan dito hadarat sintuhan na Rabbul Alamin. Adlaw kana narito na dya kita mag patubtob sin pangadyan tawak to insyaallah taala kaluha mga waktu rugaing makakanap na isab kita pangadyan insyaallah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.